ndabona ngo Uvira Burundi Red Tabara yateguje neva ko igiye kumutera bikomeye. Red Tabara n'urwego rw'ubutasi bw'u Burundi gero kubwira ngo nje kubanga gutera ntabwo nakwirwa ntakaza ubwonko bwanjye. Red Tabara yahozeho yego uriya ngo yagisiga wa mugani wa ntuze wa mugani wa Rugabo ibayeho leta ya Kinshasa ya Bujumbura cyangwa Gitega idiporoyingama abantu ikajya amafaranga ucisheri rya kwa Gisiga yego ariko ugiye uri kuri no mission urumva yego waba ugiye kubaroga kubica kugira gute waba ugiye ufite ipeti bakazaguha kampani ngo tere Burundi ukaza uhita reportinga bandi bose ukabamarisha nuko Red Tabara yarangiye. Okay, ariko ubundi ni nabyo bari abantu bafotora ingabo zimuvinga n'amajwi yabo abazwi babihemukira. Ni gute ufata video uzi ko washobora no kureba ntuze imashini yayohereje bakayimenya. Nyine bari abantu no bazikoraho muri Kongo kandi bari batuka Barundi ngo birundi binayenda ngo iki niki ngo bimaze kwiba. Nta Red Tabara ibaho irwanya Burundi ni y'u Burundi bakoresha kugira ngo niba bashaka guteza ubwega ahantu bayikoresha bavuga ati we misiyo twaguhaye niki tangaza ko wenda wanyuze mu Rwanda tangaza ko wagize guteta niba bashaka gushotora ubugande uvuga ko Red Tabara yabaye rokirimonoze muri Nakivale kandi bo bakohereje ku mafaranga nibo babigukoreye ibyo ngibyo. Nyine ubwo urumva aba M23 twiyo bamaze gukanda leta y'u Burundi yego sibyo kuyikandira mu rugi. Urumva ikintu bira nkundira leta y'ubundi na communication yaho warababonye ukuntu bakomunika nta tangazo bashaka guca amazi kucyo babivuza M23 ikomeze kubatungira intoki barimo kwirwanaho ngo icyo kintu kidasibangana yego ni progress yabo umweho cyara bagikoresha za mvugo zitaneza se umusazi numuki umusazi oya namko kivuga umusazi ndavuga nti nyine cyara bigikora umweho umuntu wataye umutwe abure kwikurikirana abo bishyira hanze bagiye gukurikirana ngo bafashe video ariko ibyo biva kuki ingabo zitazi gukora mobile iri consignment ibisafuriya ku mutwe iki ntaho ngo nta muco bagira ntago ariko bigenda. Leta yashishasa kuri politique diplomatie demagogie kubeshya kugira gutira gukoma uhoro bivuga ariko izi nyeshyamara zo kugisirikare ziragukoma ubwo nyine kimwe kiri verisa y'ikindi igaburi ya leta homba byinshi cyane abantu nakwita abanyamuke baba bahigwa abarwandofone biganje ubwo bw'abatutsi buri kimwe cyose munazi ko ntafitiye umugambi wo kubakorera genocide kubakorera genocide nibyo tubona kuri barya abantu icyo ni kimwe ariko ikindi cya kabiri sandire umuntu kujuragiza ibyo byakorwa nyamara bavuga ibyo ngibyo General Ciwewe ni wohoze yo Republican Guard yego sibyo Ntumba urumva ni uyoboye ibiro mu bya Tshisekedi mu bya gisirikare yego hari no witwa Christian Dayiwere ntago murimo kumuvugamo wanakuriye ubutasi uri nawe wajya kujya muri diri zo kuganira n'u Rwanda muri Angola n'igihe bazaga za Rubavu bishobora kuba byarabaje na leta ya Kinshasa ko izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Nabonye rero mu Burundi Red Tabara wabibonye yavuze ko ngo igiye gutera Ndayishimiye wabibonye ariko ntago ibaho narizi kari cyo kintu nsubiza bizabanze bihereke gutera guhaye X wabibonye ariko ubundi itera Ndayishimiye bapfike yego ndabona ngo Uvira Burundi Red Tabara yateguje neva ko igiye kumutera bikomeye kubera icyo uvuze ngo nagibaho ntabwo ibaho Colonel Rugabo yarabivuze ibintu tubaze imyaka 2 tubivuga Red Tabara yahozeho yego uriya ngo yagisiga wa mugani wa ntuze wa mugani wa Rugabo ibayeho leta ya Kinshasa ya Bujumbura cyangwa Gitega idiporoyingama abantu ikajya amafaranga ucisheri rya kwa Gisiga yego ariko ugiye uri kuri no mission urumva yego waba ugiye kubaroga kubica kugira gute waba ugiye ufite ipeti bakazaguha kampani ngo tere Burundi ukaza uhita reportinga bandi bose ukabamarisha nuko Red Tabara yarangiye yego Red Tabara n'urwego rw'ubutasi bw'u Burundi
gero kubwira ngo njye kuvuga ngo gutera ntabwo nakwirwa ntakaza ubwonko bwanjye. Wari umuntu witera gukora umutwe wenga ngo gutere ibyo se ni ku isi bibaho. Ziriya za Al-Qaeda mubona zahimbwe na Amerika. For your information, uzi ko Hamas yashinzwe na Israel. Abantu ntabwo babizi ariko niko bimeze. Babuza abantu bategeka Gaza, bahakura niba ari OLP cyangwa se irindi shyaka ryategekaga Palestine, batumvikanaga, ndaza kuryibuka niba ari PLO cyane iki, Fata, urumva? Yego. Ariko bagwa tugira ngo Fata yobore Gaza. Izadukondera igire gute n'imbaraga ifite, dutegura undi mutwe wa politike uzatwubaha mu buryo umwe cyangwa ubundi. Yewe n'ubu ngo Israel iminsi baze muri Gaza yari yaramaze gutegura indiro ko defense yo muri Gaza. Ejo bundi wonye ko Hamas ikimara gusubira muri Gaza yahise inabarasa ngo ko bari barabamaze kuba abayoboke bande ba Israel. Ntiwabibonye? Yego. Icyo no gushaka kwereka ko abantu bashobora kwiremera umutwe ukazabagiraho ingaruka cyangwa se bakiremera umutwe uzajya ubakorera mu buryo iremwa ry'imitwe ribaho. So rero nta regitabara ibaho irwanya Burundi ni y'u Burundi bakoresha kugira ngo niba bashaka guteza ubwega ahantu bayikoreshe bavuga ati we misiyo twaguhaye ni iki, tangaza ko wenda wanyuze mu Rwanda, tangaza ko wagize guteta, niba bashaka gushotora Ubugande vuga ko regitabara yabaye rokirimontuze muri Nakivale kandi bo bakohereje ku mafaranga nibo babigukoreye ibyo ngibyo ikarita urayifite yuko wabaye impunzi bunaka. Urumva? Ikindi kandi banabakoresha kugira ngo bagire babahitana muri aka karere. Baragize abantu b'abareberi banga abantu banga Burundi cyane, kumbe bamaze barimo kureba amaranga mutima y'abantu ukazisanga bagize gute bakugiye zira kesi za barabini babavugagamo. Sibyo? Yego. So rero abarundi nta regitabara ibaho. Yabayeho cyo kora ariko ubu ntabwo ikiriho. Yego. Niba bashaka kwirwanya hari igihe nyine bazirwanya pe. Umutego mutindi wica nyirawo bihorere. Ntayo bafite bababeshya barwana bose. Ikaba yabivuze se kugira ngo ijijishe. Irashishira mu kazi ntihembwa neza sari ikibazo ifite. Cyane ko bakunda kuvuga ko RDC bagiye yo kurwanya ino regitabara. Nyine urumva aba M23 twibona bamaze gukanda leta y'u Burundi. Yego. Sibyo kuyikandira mu rugi. Urumva ikintu bira nkundira leta na communication yaho. Warababonye ukuntu bakomunika? Nta tangazo bashaka guca amazi. Twirwana hirandika ntabwo leta y'u Burundi izavanga ngo na gatwe k'inyeshyamba ko mu minembwe. Mahoro Peace Association irandika bakasubiza mu gisivile na gisirikare. Urumva? Buriya kuri communication y'abarundi bari ku rwego rwo hejuru cyane. Nta makuru basuzugura. Ngo be kuyatanga ibitekerezo. Bamwe bavuga ko ari ubunyantege nkeya ariko n'ubuhanga muri communication. Yego. Reba amatangazo yose Mahoro Peace Association yaherutse kwandika M23 yandikishiramo FDN buri kimwe cyose. Uriya Colonel Nyarugaba amagambo aretse kuvuga avuga ko regitabara agaragaza ko itariho babaye nk'abamusubiza. Ngo yandike urumva? Yego. Igaragaze ko iriho ko ibyo Colonel Nyarugaba avuga kuko iyo Colonel Nyarugaba avuga umukoloneli uri ku mupaka ku kilometero 100 y'umupaka wawe arimo guhama izangaride nk'ingabo za M23 FZ kwirwaneho ntago bifata minenegwa Burundi ntagaruko bameze bakurasa kandi bakakuumiza none Burundi bashaka gusibanganya yuko icyo kinyoma cyari tabara atari kinyoma kari ukuri bati mwandike sha ejo muzandike n'ibindi buri ushobora no kujya kubona ukabona ya yari tabara yabo urumva igabye nk'igitero bururi itwitsa amazi twiswe iki n'iki bakabifata nka dega collateral yasenye kugira ngo bize bishimangire bwo butangazo muri ibi ngibi abanyapolitike n'abaturage babifiramo kandi ari agakino barimo ko kugira ngo bashimangire yuko koko barimo kurwana muri Kongo. Yego. None se kuki babivuze aho Colonel Rugaba bazamukanye kuki babivuze aho M23 ikomeze kubatungira intoki barimo kwirwanaho ngo icyo kintu kidasibangana. Yego. Ni progress yabo baye kubeshya. Ndetse mu minsi yashize bizi ko byavuzwe ko FARDC ndetse n'ibitwaro byo Burundi bari kubikura Uvira babyimira Bujumbura sibyo ni inkuru zimaze iminsi zivuga ariko nabonye wa mugano wawe aba bantu bazi communication nabonye FARDC ihakana makuru yuko ngo habaye kwimurira ingabo mu Burundi ati commande operation Sukola kabiri mu karere ka Sud Kivu yatangaje kuri uyu wa kabiri kamakuru yasohotse ku rubuga News Kivu avuga ko hari kwimurirwa ingabo n'ibikoresho bya gisirikare bya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu murwa mukuru w'u Burundi Bujumbura atari ukuri mu itangazo ryasinywe na Leta Mbuyi Kalonji Rigan uvugira operation General de Brigade Evariste Mwehulumbu umuyobozi w'akarere ka operation yatangaje ko ayo makuru ari ibinyoma kandi bitashoboka yemeza ko ingabo z'igihugu FARDC zitazigera ngo zivaho n'akaguru na gato
mu bice ngo bya Uvira na Fizi na Mwenga. Ubuyobozi bukuru bwa gisirikare buranenga ngo abatanze ayo makuru ngo bubashishikariza ko ngo bashobora gukurikiranwa mu mategeko kubera gutanga amakuru ngo atariyo. General Mwehurumbu kandi yasabye abaturage kutazaheranwa n'aya makuru, avuga ko ngo ari propaganda igamije ngo gusenya icyizere cy'ingabo ziri mu bikorwa byo kugarura ituze muri Sud Kivu. umweho cyara bagikoresha za mvugo zitaneza se umusazi. Numuki? Umusazi. Oya namko. Kivuga umusazi. Ndavuga nti nyine cyara bigikora. Umweho umuntu wataye umutwe. Umuntu umweho. Ngo kandi uri umweho. Oya ni igiswahili ni bamwita umweho nyine. None yasimbuye mwako. Mwako mbukuru hari. Umwe wapfuye. Mwako Daniel inde afite izina. Ase mwako umweho yasimbuye mwako cyangwa barakorana. Wawe n'amama kanaki. Ariko rajureka. Okay, ariko ubundi ni nabyo bari abantu bafotora ingabo zimuvinga n'amajwi yabo abazwi babihemukira. Ni gute ufata video uzi ko washobora no kureba ntuze imashini yayohereje bakayimenya. Nyine bari abantu bano bazikora muri Kongo kandi bari batuka Barundi ngo birundi binayenda ngo iki n'iki ngo bimaze kwiba. Abaturage bacu no size ukuntu bameze, ntabwo babuza gufotora yego hakushyizemo ijwi ryawe. Buriya localisation hano uriya muntu yafatiye ya foto ugiye Mwenga cyangwa kajya Kamituga wayibona kuko uko umuntu yafashe video naho yarahagaze kuhamenya ntabwo bigoye ukavuga umuntu wakurgira iyo hatuye ufite ijwi mu baturage ninde kuko abaturage bakamitugira muturage baramuzi batanze iriya video uriya mujama waho babishyira mu kaga. Rero nicyo nakuramo, ariko ibindi byo ibyo bivuga barabikora. Ibiki? Ibavugwa abayifarize guhindura ibintu no guhunga no kwiruka. None se nicyo nengeye kukubwira. Byarabaye. Bataba babihakanye byanabaye. Ntago bazi kwihisha. Sinakubwiye ngo kuki ingabo zibumvinga kumanywa muri ya buryo. Warabimbwiye. Ubundi abantu batsimbura mu ntuze mu gicuku. Ngo bashaka gukurikiranwa. Abure kwikurikirana bo bishyira hanze bagiye gukurikirana ngo bafashe video, ariko ibyo biva kuki? Ingabo zitazi gukora mobile iri consignment ibisafuriya ku mutwe iki ntaho ugira ngo nta muco bagira, ntago ariko bigenda. Mu gihe cy'intambara mugabe bitero byo ndimwajya mucunga kugabe bitero nk'abihisha abaturage, ariko kwimuka ni ikindi kintu kindi. Ingabo kwimuka zitegura ahantu zari zikambitse, urumva? Zikahasibanganya n'indaki zaho, sibyo? Kuko n'indaki zigize amabanga y'ibirwanire ya gisirikare. Niba haro bamenaga ibishingwe bakabitwika bakakora neza kugira ngo uzahafata atazamenya barya iki, batunzwe n'iki, sibyo? Nyine zikabikora mu ibanga. Ariko ibyo muri Kongo mana ni poto nta kintu bakora ku ntuze, baraza bakondana wabafirimye. None ko batanze show bagira ngo abantu bareke kuyireba. None se ko nyine bari kubihakana, ahubwo nkibaza ayo makuru nanone Marsha noje uvuga uta makuru yose ngiye mfata 50-50 ati nanone nta nduri vugira ubusa. Nese wa mugani kuki byavuzwe ko bashobora kuba bari kwimura barabikoze. Iminsi yashize twavuze ko abayobozi abayotegetse bajya kuri abujumbura bagashwana. Barabikoze kandi umuturage ni source primaire. Ahubwo barajyaho nyine icyizere kibagumeho wa mugani. Ntabwo hajya ngo yitwa majoro nde uwo ntabwo namukuru amakuru. Yakoze communication ya PR yiwe. Ibyo nakazi kiwe, urumva? Ariko n'umuturage yazi citizen journalist yabonye abantu ingabo zimuvinga arazifotora arazivuga ati sha ati naba ni majoro se cyo mbonye ari uwasinyira itangazo leta nambuye Kalonjiri. Mbuye lieutenant Mbuye. Ubundi hari hepfo hawo bitaga ni barinde sinzi hanasiga yabo. Naho witwa General Mwehurumbu we yasabye abaturage kutazaherenwa n'aya makuru kuko ngo ari propaganda ngo yanduye ngo igamije kubasenyera icyizere cy'ingabo. Ati mukomeze mutwizere n'ukuri pe, ntago twebwe twahongesha ibitwaro tubijyana i Burundi. Twaba duhunga iki ku mwanzi tugomba kurwana nawe kugeza kukuka kanyuma. Bakina n'ikipe batazi. Bazaraswa se ko bazaraswa bazabimenya. Buriya leta Kinshasa igira strength igira imbaraga ahantu hamwe. Na M23 igira imbaraga ahantu hamwe kandi hanyuranye. Yego. Leta yashishasa kuri politique diplomatie demagogie kubeshya kugira gutira gukoma. Uhoro bivuga. Ariko izi nyeshyamba zo kugisirikare ziragukoma. Ubwo nyine kimwe kiri verisa y'ikindi. Kimwe gicanga kivasinga ikindi. Kandi ikindi kintu abantu bo muri Kinshasa bitondera. Bagira izima bakazaritsimbararaho kandi ukabona ritanze umusaruro. Yego. Dore ibi bintu umva aba bantu bavuga bikinshasa. Urumva? Nibyo barambere mende bavugaga 2012.
kandi bakabivuga Goma yafashwe, muzayivamo, muzagenda, ntimuzagira gutya muzagira iki kintu. Rero M23 AFC nihangane nacyo igikura kwizima abantu, kwereka yuko aho ufite urumva uzamera nka wa musore mwiza wateruye ibyuma ujya ibwami ariko ntahatinde kubera ubwenge buke. M23 igomba gukuza ubwenge, igakuza n'ibigango, ariko ikuza n'ubwenge bw'imikoranire y'abantu, ikabakura kwizima kugira ngo ino ntambara ikemura ibibazo completely dini faso pour toute. Etaba intambara iri karinga ngo iri karensi y'intambara buri munsi yagiye. Erega buriya amaleta ahomba byinshi, cyane cyane abantu nakwita abanyamuke baba bahigwa abarwandofone biganje ubwo bw'abatutsi buri kimwe cyose, munazi ko ntafitiye umugambi wo kubakorera genocide. Kubakorera genocide nibyo tubona kuri barya abantu, icyo ni kimwe. Ariko ikindi cya kabiri Sandrine, umuntu kujuragiza uzabe mu nkambi y'impunzi imyaka 30 zabe na 60, sibyo? Abusore banyu urangije segondera azajye mu ntambara, ubwo kaminuza akaba yicitse. Niko imiryango mitoya nka kuyirangira. Iyo rero mutasoje ibintu vuba ngo mwubaka ubuzima bwanyu, ikibazo ubundi kiravuka. So M23 igomba kumenya ubwenge, kavuga iti umuntu umaze imyaka 30 mu nkambi y'impunzi, noneho n'akasore kabyirutse kajya mu shyamba, urumva leta yifite barimo kwiga benshi, leta ifite barimo kuzamura kaminuza benshi, ariko mwebwe uwaparikiye kuri kaminuza ya mbere ntabwo imyaka inamaze arimo gukora mu masters. Still no kurwana, kandi kurwana ntabwo ari ikintu gikiza bavuga ngo kizazamura umuryango wabo. So niba setting ahantu bashyira amakaminuza meza, bohereza ingabo mu mashuri, urubyiruko rwabo rwige, ababyeyi babo batahe, noneho banabikore UNHCR yabibamo cyangwa itabibamo, sibyo? M23 ni setting zone na perimeter iri mu mutekano ku rwego rwo hejuru, nukuvuga ngo yabihabwa na Doha, yabyiha, sibyo? Icyo kintu ni gishyira imbere kugira ngo itangire kureba ko niba myaka 50 iri imbere cyangwa 30 yamaze kubaka generation isimbura ababa baragiye batikirira muri iyi ntambara ku bumenyi bari bagezeho. Kuko urumva ino ntambara itikiza abantu, kandi mugomba gushakisha uburyo babona babasimbura, no bataza bajya mu ndaki, ahubwo baza bajya kwiga amashuri kugira guta ibintu nk'ibyo ngibyo. Je buriya n'abantu bavuga ngo M23 ngo urubyiruko ngo Nairobi ngo hose ngo rutsirimba ngo rutaza, burya ntago ari byo, ntago rukwiye kuza rwose. Bakwiye komeza kwiga kugira ngo bazaze guteza imbere igihugu cyabo, abatekinisiye, abaengineer n'abandi bose. Ntago abasore batabariramo, bwaba ari ubuswa bukomeye cyane. Ntukagaye umuntu utaraje mu nyeshyamba, umutima wakubisa akaza, it's okay, ahubwo wasigaye arimo gukora iki? Niba atarimo gutakaza umwanya wiwe. Ntabwo kubinyeshyamba ari kujya gufata imbunda, ahubwo uwiga niyigana ubuhanga, avuga ati bakuru bacu bari mu ntambara, ni gute ngiye kwipfusha ubusa mu ntuze muri Kanyanga aho kugira ngo nzabe engineer ngiye kubaka ibiraro ibyo drone zirimo kurasa. Intambara ni ikintu kigali cyane, ntibagatabare bose, hajya hatabara abakwiye, abandi basigare biga batera imbere, kubera ko leta izakomeza ibajuragize bacunda yiko bare currency yabo mwagize gute, wenda nene kwiteganya kuzabarangiza. Ubu se niba imiryango igikomanga batoye umurongo bajya Australia, ubwo umuryango w'Imasisi wagiye muri Australia wose ukagenda uracyashinze imizi muri Masisi, si ukubarangiza, muzarangira gutyo. Rero mukora ibishoboka byose, mwatragitinge abaturage n'abari Australia batahe. Abenshi bavuga bati wacu ntihatungana nzaza gushinga inganda. M23 ikintu cya mbere igomba gukora no gusetinga ahantu hari safe ku bikirere, mu butaka no ku butaka no mu mazi, ikaharinda, ikashyura bimari, igacyura inka, igacyura impunzi, kuko ibi mugisaba n'ubundi icyo usaba iyo ufite amaboko yo kugikora gikora, kugira ngo uzakihe cye kwigwa icyo wahawe nk'akadu. Niba bamara gusetinga aho hantu bakagura ibirindiro, bagatuza abaturage, abantu bige batekane, ababyeyi babyare, nta nduruzi bari hejuru, aborora borore, niki nibwo byo gukumira genocide mu buryo bwiza. Nsoza ntaga update kuri iyi ngingo Marshal, nabonye ngo ingabo za Garde Républicaine zohereje abasirikare benshi ku rwego rw'ubutegetsi bukuru bwa FARDC. Abonye ko eta major ubwo no gufungwa ko bari abagenerale batatu bamaze iminsi bafunze. Ati ingabo za Garde Républicaine zerutse kohereza ku biro bikuru by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC abasirikare batandukanye bari barakoranye n'abayobozi bakomeye ba gisirikare, barimo General Christian Chiwewe wahoze ari umuyobozi w'ingabo, chef d'état major, ndetse akaba n'umujyanama wa gisirikare wa Perezida Felix Tshisekedi, Lieutenant General Frank Ntumba umuyobozi uravuga Ntumba yakora ndi kuvuga mu Kinyarwanda ngo ni Ntumba nokuri wese gutanguse Kiwewe, umuyobozi w'urwego rwa gisirikare rwa Presidence Maison Militaire, na General Benjamin Kandete Batubadila ni Kandete Katende, okay,
aba basirikare bose bari bamaze ibyumweru byinshi bafunzwe bakekwaho kugira uruhare mu bikorwa bivugwa ko byari bigamije guhirika ubutegetsi bwa perezida Felix Tshisekedi. ndetse bafunguye cyangwa basubijemo impungenge nakanshaka duti impungenge mu buyobozi bwa Garde Républicaine rero. Umuyobozi wa Garde Républicaine yatangaje ko afite impungenge ko abo basirikare kubera ubusabane n'ikizere bari bafitanye n'abayobozi babo bakuru bashobora guhungabanya umutekano w'urwego cyangwa bakagira uruhare mu bikorwa bishobora gukoma mu nkokora imirimo y'ingabo. Kubw'izo mpamvu yafashe icyemezo cyo kubashyira mu maboko y'ubuyobozi bwa FARDC kugira ngo bakorerwe imirimo itari muri Kinshasa. Urumva nk'uko byavuzwe mu itangazo ry'ubuyobozi bwakanje. none se ndibaza bakorerwe imirimo itari muri cyo kweshya mu maboko y'ubuyobozi kugira bakorerwe imirimo itari muri Kinshasa. Ubwo bazakora ibindi bidahuye no kurinda umukuru w'igihugu, niko mbitekereza. Ubundi ibyo biri contre ntabwo bihabanye n'ukuri. Ntabwo akazi ka discipline ya gisirikare kagengwa na Republican Guard, kagengwa na military police. Urumva ni ishinzwe discipline mu ngabo. None urumva bigahita bishamikira ku auditora militaire cyangwa abo buranira mu nkiko nkuru za gisirikare. Yego. Urumva kuba Republican Guard yagiye kwivanga muri ibyo ntabwo ubundi biyireba. Niho kakavuye ko muri Kongo kazahera. Ariko iramutse itanze amakuru ku nzego zibishinzwe akavuga bati bano bajenero baduteye icyugazi babe deployed ahandi singombwa kubizana mu itangazamakuru. Ibyo byakorwa nyamara bavuga ibyo ngibyo General Chiwewe ni wahoze yo Republican Guard. Yego. Sibyo Ntumba urumva ni uyoboye ibiro mu bya Tshisekedi mu bya gisirikare. Yego. Hari no witwa Christian Dayiwere ntago murimo kumuvugamo wanakuriye ubutasi uri nawe wajya kujya muri diri zo kuganira n'u Rwanda muri Angola n'igihe bazaga za Rubavu. Bishobora kuba byarabaje na leta ya Kinshasa ko yashyize hanze ino umugambi wa Konobus akawushyira akaba mu bantu batanze umurongo wayo. Bashobora kuba hari umuceri yamenye batigeze bashimishwa nawo nk'umutasi, kandi umutasi ntabwo ajya guhimba ibintu bitahari. Rero kubwiza Tshisekedi ukuri nabyo bimaze guhinduka icyaha. Yego. Christian Dayiwere ava mu miryango ikize urumva ise Isidore Ndayiwere ni umuntu ukomeye nawe yitwa Ndayiwere ni umuryango nyine ikomeye n'ishene ikomeye ni inshuti ya Tshisekedi ni inshuti ya Tshisekedi kandi nibanza ari ngo ni umuntu wandika amateka ku rwego rukomeye ndetse akaba ari mu bacuzi bibi bintu bita Genocost. Ashobora kutabyumvikanaho n'umugore we nako n'umuhungu we kuko muri Kinshasa urabizi ko no mu gihe Jean Pierre Bemba yari mu ntambara Jean Pierre Bemba Sahorona ise wa Jean Pierre Bemba nawe yari umutegetsi kwa Kabila. Yego. Ni ibintu bisanzwe kuba umuntu umwe iso ari inshuti ya Kabila umuhungu we akaba kurwanya. Yego. Kuba Ndayiwere agiye kujya mu kaga kandi se akiri inshuti na Tshisekedi. Ibintu byo muri Kongo Sandri. C'est normal. Ibintu byo muri Kongo bijya kumera nka normal. Urumva? Ibyo nyambwira abantu kenshi niba ushaka kumva ibintu byo muri Kongo banza uve mu gataburete wicayemo kintu gatera igoma. Ariko uzaba uri muri Kenya uri Tanzania wumva ibintu Marisha aravuga ukajya ubikompara n'ibyo wanyu. Bimwe babikompara ko turi ku isi imwe. Ariko twajya muri politike n'ibintu bira muri Kongo ukavuga utari kubanza muri Kongo bimeze bite. Kandi wendi wabo bakumva ko niko bigenda. Ibaze ariko so ni ministre nawe ufite umutwe w'inyeshyamba. Ikibazo. Nk'ubu ngubu kwa Kabila ntabigoma. Umugore wa Madame Olive Lembe business zabo. Urumva? Yego. Ngo bagira ibyo bita bari kine Marisha. Namba supermarket ariko nyine abakazi. Cyo bita supermarket ishobora kugenda nk'imisozi nk'ibiri. Barikorera business zabo zirakomeye cyane. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.